Defensor Público José da Silva Teten, durante niasai hanesan Defensor Público e a Tribunal Distrital dele, halo atendimento com a caso crime com número as maka violência doméstica no crime violação sexual. Defesa sabugan itu pasti ni maka halo kami maka halo atende ba topi homnya ni maka sini ida maka violencia doméstica segundo maka violação sexual liba de abuso sexual a menor idade e nem maka sim violência lebih anak saya maksimum tidak memang ia kondenasi ia baru saya sudah saya andamento proses ini belum tidak dapat tidak jadi siap.